Ko te whakatika hoki i te ahua ki te wai, te hia o ngā kaitiaki o Ngāti Kauwhata. Ko te wai o te awa o raua, tā rātou e aro nui nei, hanei rā a Regan Paranihi. Kua roa tēnei awa e whakapoke ana. Ko te whai ana uri ke whakarauora i tōna Māori. Ko te aroha anō a mātou ki te wai. Ko te aroha anō ki tēnei te awa matua o raua ki a mātou Ngāti Kauwhata. Koinei te kino i Waihongia e te Waipuke i ngā maramatata nei. Hei tā Bruce Kereama he nui ke atu ngā huanga o te whakarauora. We do pest control, weed eradication, water monitoring, cultural monitoring, making sure that the areas of cultural significance have been built back up again. Hei tāna anō hea heinga nui tēnei ma te iwi. The awa is our mother, she nurtures us, she cleanses us, she bathes us, she feeds us, heals us. However, as time's gone by, we've been disconnected from her. And as a result of that, she's not in good health. So for us, it's about getting that connection back first and foremost. We had several variety of tuna in this area, several variety of other ika and things like that, so it'd be good to see them be replenished. Me te aha he whakawhanake i te tuapapa e pai ai te apōpō. And we want our kids to move into these types of jobs, whether they become a hydrologist or an environmental scientist, whatever, these pathways are going to open up, and we need our youth to become involved. When the river's well, we're all well. Our community's well, our people are well, our environment's well. E rua tau te roanga o tēnei kirimana i raro i te maru o Jobs for Nature. Heoi, e matapakina ana te iwi, tōna kotahirau tau te roa, kia rawora anō te wai. Regan Paranihi, Te Karere.